बिरबल अमदी अकबर की वारी पार्ट 4 ममांग की पार्ट सिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन दा पीजरी बनी ngasi की अहानब वारी यामना मंगक हाइगतपा इना खुनबा नोंगमा बिरबल राज दरबार कोइचत चतुना येंगली कनाना करी तौरीबा मधुदा उरुई लायेकपा आर्टिस्ट नुपा मा यामना वखल नुंगाइतना लेरमी माना हंगी कईदौरे इबुंगो मधुदा लायेकपा नुपादुना हाइरकी अइगी इज्जत इसिंगदे तीनख्रे हुजूर बिरबल न खुमी करीगी अइना ताबदी नंग यामना फबा आर्टिस्ट अमनी हाइना ताई लायेकपदुना खुमलकी हुजूर नाहकना ओइरिबा वफमसे खंगदरोय अदुदगी माना बिरबलबु मयुमदा पुरखी अदुगा फोटो मंगा खक उहल्ली अदुगा हंगी हुजूर मसिगी फोटो मंगा से मी अमत्तगी नत्रा अदुगा येंगबदा मी अमत्तगी नत्ते हाइगद्रा बिरबल न खुमी चिंगनदना मी अमत्तगिनी अदुगा मी असिसु इना खुनबा मी अमगिनी लायेकपदुना खुमलकी प्रॉब्लम दे अतोपनी हुजूर ngasi था मुक मांगदा इना खुनबा सेट अमगा आइगा चैलेंज अमा तौनकी माना हाइरिबदी मागा चप मानबा सक्तम कनासु येकपा ngamloi ngamsu ngamdri asini nupa adugi challenge ado aina yare aduga magi सक्तम अदो येक्तुना पुखी अदुबु नुमित्तुदा माना मागी कोई कोकथोक्तुना फमलम्मी माना आइगी फोटो दु येंगलगा हाइरक्की मसी अइगी लायक नत्ते अइदी कोई हौदे अइ मथोंग नाइखिदे ngarang फावबा नहाकी कोई यावी हाइबवा महाक तादे मधुदगी अमुक्तंगी येक्चगे हाइदुना लाकी अनि सुबह नुमित्ता येक्तुना पुखिबदा मागी मूस लौथोखिरम्मे माना पिक्चर दो येंगलगा हाइरक्की मसी मागी नत्ते मागी मूस याउदी असिनी अइगी वा अमत्ता तादे अदुगा इबानी की सर्टी अइना ngamद्रबदी अइ दरबार राज दरबार थादोक्तुना चतखिबा मसीदा अइ यामना चिंता तौरंबनी बिरबल न खुमी माना अदुक थमोई कनबा अमदी नंगबु ngamहलोई खन्ना अदुम तौबगी मरम करी लई नुपादुना हाइरक्की खंगदे हुजूर अदुबु माना यामनमक नुंसीजबा पामजबा लायेकपा नुपा अमगा अइगा हेंदानबदा माइथीदुना नुपादो चतखरे अदुदगी मा अइंगोंदा येकनबा माली बिरबल न खुमी लमहेनबा नुपासे सक खंगहनदबा याद्रे अइंगोंदा फजबा टेक्निक अमा लई हयेंगदी नंग मागी नाकता चलो अदुगा हायु अमुक्तंगा चैलेंज की मतुंगिना नहाकी सक येकचगे नुपादो इना खुनबा अदुगी युमदा चतखरे नुपादुना तंगक तंगक तथी तथी तौरकी माइ थीरबदी नयुमदा हनख्रबा याद्रा करी तौरी हौजिक फावबा राज दरबारदा लायकपा अदुना हाय हुजूर नहाका चप मानबा फोटो येकचरकले अदुदी काय येंगे हाइबदा मिंगसेल अमा उहल्ली अदुगा हाय नहाकना उरिबा अदु नहाक मक्की फोटोनी चप मानद्रा करिगुबा अमत्ता खेनदबनी यारेको मदु अइना मिंगसेल मनुंगसिदा येकलेबनी नहाकी फोटो दो येकचबनी चैरकसिदा बिरबल चंगलखी अदुगा हाय मानी अदुमक नंगी चप मानबा पिक्चरनी मी अमबु अदुमना तौगे तौनु नुपादो बिरबल उबदा की अदुगा हाय अइना मी अमगी वा यारुबना तौरुबनी बिरबलना हाइरखी मीगी वा तारगा अमबु येकनबा तौबिगनु बिचारदी माइकई अनिमकी तारगा तौबियु अदुगी मतुंगदा लायेकपदुगी फंगफम थोकपा मना पुरक्की अमसुंग राज दरबारदा नुंगाइना लैखी अनीसुबु वारी खेचिरी नोंगमा अकबर अमदी बिरबल कोनुंगदा लेपलिंगै तंजानी मराइरबा ब्राह्मण अमा यामना वाना नंगना कोनुंगदा योसिंजरकलगा बादशाहकी मांगदा लेपलगा हाइजकी महाराज अई करी अमत्ता उपाय लैजद्रबा हनुबनी इचानुपा अमत्ता लैजदे इचानुपी अमत्तंग लै थाजगे योंजगे तौरे पैसा लैते सनागी मुद्रा नत्रगा सिक्का लिसिंग अमत्तंग तानबा याबगी खुदोंचाव पिबियु अकबरना हाय सनागी सिक्का लिसिंग अमा तानगे हाइबा हा महाराज असेंबनी अकबर न खली अहनसिना असुक याम्बा ममलगी पोट नत्रगा करी थबक सुगनी अदुगा सनागी मुद्रा लिसिंग अमा हेक्ता पिथोकपसु करमना मी असिना हाइरिबा असे चुम्मी चुमदेसु खंगदे मदुदगी अकबर द वखल अमा लाखी अदुगा हाइरकी अच्छा अहल नंग पुखरी असिदा अहिंग अमा ngak फाव लुपसिलगा लेनबा ngamlabadi नंगना हाइरिबदो पीरगनी मतमदो वाकचिंगी उलेन तारबा मतमनी इंगबा मतमनी साथीना ब्राह्मण अदुदी उपाय उदबा मीनिना मचागिदमक होतनरगे खनखी वाफम से महाकने यारे महाक ओंथोकना वाना अहिंग अदु लेनखी सिपाही संखी अयुक नोंगालगा महाराज की नाकता ngसाइगी पैसादो लौगे तौबदा महाराजना हाइरखी अंगकपनी अंगक्तबा ngamde नंगबु नंगना हाइबा ममल पीबा तारे अदुबु करमना असुक इंगबा मतमसिदा अहिंग अदु लेनखी मसिगी अरोटपा करी उपाय सिजिनखिबगे करमना लेनखिबगे अहंदुना हाइरखी लापना इनिंगथौगी कोनुंगदगी थोरकपा मंगालदो फिल तौरगा लेंजखी मधुदगी अकबरना अइगी कोनुंगी मंगालगी मतेंगना मैसा लांगबो ओइबनिना पैसा पीररोय हाइदोखरे ब्राह्मण अहन अदो कपना कपना हनखरे बिरबल वफम मसिदा पेनखिदे मयुमदा हल्लगा तुम्बा यादे चाबा यादे मधुदगी मंगोंदा वखल नमलाखी
mahak tanna raj darbar da chatkhre aduga maharashtra chaklen amagi invite tawramle chara phawba hanbirakanu numit aduda yamnamak hawba khechiri amadi mathel kaya semjaramge hairamki mathangi numit akbar amadi loinabasing chaklen adugidamak lakle yumda phamle adubu chakti chanabadi puthorakpa suklei leite pung ani ahum haukhre puthorakte khang bangalmaktabadagi akbarna hanglakhi ayuk sucharakte ne birbal kaino magi mauna hairakhi yumgi maningda khechiri thongli maharaj loirani maharaj akbar haugatlaga maning lomda maga loinabasinga chatkhi aduda urui uton amada chapu yalaga makhadagi mai thari akbarna hai birbal nangna tawrisi kaino maharaj loidoreda asibu oibiyabra warane birbalna khummi karigi oidanai iningthau brahman ahan amana konunggi mangaldagi lakpa maisabu yengjaraga ayingba isingda ahing lekpa yaba taragadi makhagi mai asina utonda pulibe khechri karigi mulloidage masida akbar bhap taki brahman hanuba adu kauraga sanagi sikka lising amanate lising ani pi kho haiki amaromda mangjaunana ningthaugi damakta ahawba item kaya thong hankrabani madu chaminaraga mayam enjoy tauki ahum subawari sanlabagi sangom nungtigi matawgum maharaj akbar gi darbar phambagi matam oikre mantri kibik maruiba phamnaiba kaya loina phamnakre akbar numit adu ihei hainingda bugum tawi magi mantri sing aduna maruiba laiba ki wafam kaya thamba loinare maharaj ki mut ifa phadabaduda mantri amana hairaki maharaj ai phagi tawjage nahak na harauna pa akbarna yakide amana muk hairaki maharaj ai jadu tawraga utke akbarna yadi nangna karamba matamda jadu tamluriba hairaki maduda mantri amana hairaki iningthau birbal sabada hojik phawba lakte pung 12 tare adu oirabasu nahakna mabu yabadi heli magi sajinnaba wari khara taraga akbarna hairaki sajinnaba natte magi wafam khibikta gyan losing phumduna yauri amana hairaki iningthau nahakna birbal bu yamna wangna thangatlabanina sallabagi sangom purakpa ngambra yengsi amuktang hayudana birbalgi wa yorakpada akbar mit nakong singalaki acha sanlabagi sangko masidi yamna chawbuani yenglasi masimana karamna purakpa ngamba masi parikhani mana nutigi thengna lakpagi khangsanu ningthawaigi mityeng chap manai mi khudingda aduga mana ngamkhrabadi khangu nakhoi pumnamaktagi mana heli haibase yabatai amaromda birbal pung 12 phawba mayumda tumli matuna kanna hawdokli thengli darbar da chatlo nang leitringai mina nei maramda kai kaino linaramlagani hojik phawba chingnaba leitana kaya nungaina tumliba maduda birbal na khumki mioi bana hotnaribase potlam ahumgini nungaina tumba izzat leina hingba chaba migi mikha ponna hingdaba birbal raj darbar da chaglaki mabu ubada ningthau na hairaki nangbu ngairibani birbal ai sanlabagi sangom mathau tai khara puraku natrabadi nahaki thak hanthaba tai birbal chingnaki sanlabagi sangom kadai dagino amok wakhalwana mayumda halaki magi mau amadi machanupi na hangi baba kari oirakle raj darbar da wa lon ganu kok ngau jatni sanlabagi sangom puraku hairakine tanjasida birbal na machanupi ubada wakhal ama lakhe aduga wakhal ado machanupi da tumin hairami madudi ngasi numidang akbar gi konunggi pukrida mi pumnamak tumkhrabada aigi phising puduna chatkhraga maduda suduna layo phi suduna layo khonjel thokallu khonjel duda ningthau masamak tumba yaroidabani asumna machanupi aduna phi suba hokhirammi akbar tumba yadana hawgalaklaga hangi kanano athengbasida phi suriba mira laira hangi kanano nang hojik phi suba matamla tumba thugairi se karigino aibu kidabra chairak kidabra machanupi aduna khumlakhi maharaj ngakpi gani aigi imasu mayumda satki kana leite yumda chairaksida aigi baba angang unere phi suhodaba yade na lakjabani maduda akbar na ngak na hairakhi kariye nupa na ngang unere haiba pokpadagi tajaraktri oiba yadaba oida padaba nupi macha aduna khumlakhi maharaj karigi oiba yaroidage sanlabana sangom thokpa taragadi nupana angang karigi pokpa yaroi akbar na ngakhi sanlabagi sangom madudi aina birbalda haikibanina masibu birbalgi machanupi oirabane amaromda birbal su lottuna makoinigi wari du tarami birbal thorakhi maduda akbar na hairakhi birbal ai yare nangbu amasung nachanupi su nangumbani hayengdagi nangi
thak amuk hena wangkhat hallagani amasung thengna laklabasu chairaroi ko phare phare chatlo hujikti asumna machanupi amadi Birbal mayumda halakhi marisuba wari hamengi alumba nongma Maharaj Akbar gi bagan manungda Chaubor sanabagi damak Birbal bu invite tauki Chaubor haibase chess kumba masana amani Akbar phamduna ngaire Birbal lakpara lakte ningtho boring chusilaki tumning lakki maduda ningtho na hai karino Birbal na taurise hojik phawba lakte na maduda magi atopa mantri singna khumlaki Maharaj nahakna yabana tawbani dana yamna lujabado aduna oirini Akbar na khali asengbani Birbal se nungti gi thengi mi ngai halli lakisanu ngasidi ma adudagi hukum tawe sipai sing hameng phajaba ma puro aduga ningthi jana madugi wait walaga thamo tanja sida Birbal changlaki Maharaj sanarasi ai khajik thegjakhre waro bi bayati Akbar na hai yare da Birbal sanadrasu sanabagi mut leitre adubo Birbal nangi damakta changyeng amadi leire ngasi se hameng ase pukro aduga thamagi matungda handuna purako thamagi matungda hameng asigi wait hengat loidabani amasung hantasu hantaroidabani Birbal na hameng adu pairaga haiki Maharaj ai yajare Akbar na hai karigumba aina hairiba se oidrabadi nangi postagi khut hamba tabani Birbal hoi Maharaj hairaga hameng adu hoiduna puki mayum yoraga magi mauna hanglaki kaidagi hameng no tawraklise Maharaj na khudol tawrakpanida magi mauna noklaga hairaki handak mukti yamna hongba pot pirak iko Birbal na khalli kari pambai sijinnarabadi hameng ase mayeng su tadaba noisu noidaba yani khanba yaba khallaga Birbal na kai ama bazar dagi leirure tha amatungda hameng do purakhi aduga hai iningthau se lobiro hameng sigi wait hensu hengatti tasu tadrabani acha Birbal nangna adu karamna tawrino hameng ase pija pitak khidraboy adudagi sipai amada thaudaki wait woluna ba taseng namaki same wait te leirami hameng ado madugi maram hangbada Birbal na haiki hameng asibu nungthilda phajana pijai Maharaj adudagi numidangda mabu kaigi mangda punsilaga thammi maram masina kaibu kibadagi hameng ase noikhattabani aduga ningthi jana pijabana mayeng su tadabani Akbar ngakpagi ngamkhai leiti amasung leiriba mantri sing raj darbar gi mi singna yamna thagatnaki Birbal bu manga subu wari खाइबोक 50-50 बादशाह अकबर की दरबार दा अथाप मफम दगी लौमी खरा मखोई की प्रॉब्लम सिंगी वाकत पलाखी मदुदा थोंग संग सिपाई सिंग चंगहन खिदे चंग की दमक पैसा पियु हाइखी मखोई की अवाब मसक खंगबीदना तांथोरखी मखोई उपाय लेतना बीरबल की नाकत लाखी अदुगा हाइजरुई महाराज अखोई यामना लाप मफम दगी सुल्तान की नाकत वाकत खरा पुजरकपनी अदुदगी थोंगाक पसिंगना सेन याउद्रबदी चंगहलोय हाइदुना अखोइबु चंगहलक्ते नाहकना मतेंग पांगबियु निंगथौगो उनहलु बीरबल ना ngakhi सिपाई सेंजाबा लेरि बोइरे मखोइगी कोनुंगदा खंगनी हाइदुना मान लंबोइबा इसै सकपा मा सारगा चतखी थोंग संगबसिंगदुना माबुसु चंगहलक्ते पैसा पियु हाइरखी मदुदा माना हाइखी पैसा दे एंगोंदे याउदे अदुबु अइबु चंगहंद्रबदी नखोइ कप्पा तारे मदुदा मखोइ नुकलगा हाइरखी करी मरमगी अखोइदी कप्तोरिबा हनुबा अदुना हाय आई अफौबु इसै सकपनी अदुना निंगथौगी मांगदे इसै सकलबदी खुदोल यामना फंगनी मदुगी खाइबोक अमा पीगे नखोइना अइबु चंगहंद्रबदी मदु फंगद्रे मदुगी अर्थनी कप्पा हाइरिबसे मखोइना हाय फरे अदुदी चटलो अदुगा फंगलकपो पैसा अदुगी खाइबोक लौमिनसिको हनुबा अदुना हराउना यारगा चंखी हनुबा असी चंखरगा बादशाहदा हाइजिरुई इनिंगथोय खुदोल पियु करीगी खुदोल हाइना हंगलखी अकबरना नाक की लेबाकता अफब सिनबगी दमक खुदोल पियु असिनी नंगना करी अफब सिनखरबगे हनुबा सिन खुमी कैसु सिनदेदा महाराज अदुदी नंग करीगिनो कनागी मांगद लेपलिबनो कनागनो वारी सानरिबिसे नंग खंगब्रा कावब्रा मदुदी करीगी अइगी मतम मंगहली अइ तानसेनगी इसै तागे तवरिङैनिने हनुबा अदुना हाय इसैदी तारिबै तारिबनी अदुदा नाहकी दरबारगी गेट संगलिबसिंग करी तवरे थोंग संगबसिंगना अकबरना हंगलकी मदुदा बीरबलना वा सत लैथोकलगा हाइकी महाराज अइसु अफाउबा कलाकारनी अखोइना चंगबा फंगदबनिना अखोइगी प्रतिभा उतपा फंगजदे अच्छा उतलु मदुदी प्रूफ तो अफबा कलाकार अमनी नंग हाइबसे मदुदगी हनुबदुना इसै सकलकी बादशाह अमदी मयाम पेनकी बादशाहना हाय तसेंगना नाहक बना मथुम फंगबा याबा मिसकनी हायु करी पामी
Maduda hanubaduna hairaki lichei chama kanbiba pami mayamna ngakhi madudi mana natte sastini ne maduda hanubaduna hai maduni aina pamjariba maharaj maramdi thong sangba sipai senja thumjaba amaga aiga wa lepnaramle aina phangba manado khaibok yenasi hainaki aduna lichei yankhai aingonda aduga lichei yankhai mangonda pibiro ngasai gi sipai do kausilaga hangbadadi mafam adu atumbo iramle madudagi Akbarna haiki karigi nangonda khaibokta manadi pigani mapum pini haiduna ngasai gi sipai duda lichei cham kanki sipai adu kappagi aloiba leikidi awabagi ngamkhai naikidi asumna fattaba lamchat kharado Birbalna yamda laina chumthoki ahanna do kaina thangda Birbal oirame mathangi series ta amuk laminarasi ngasi gi oina matang asi loisinjare